Moire ma whari mei te tapa ono te arwhaito tātou wharere whahur ai te ie pōira tui te ie nā tātou, te ie mai te mau tumu parau tapa e mai no tātou ea. Te mō pete te eitor hei te ie mahana mata moano te tataura hawai ki nui wā, toru hora toru minuti, wa tupai atua o ia i te tei o wāti a Shell, hi tu aharu mā toru pupu te irawa i te reni whaarewara, ua hurau tātou hi o mai i roto noam a te meti. Im ore atu te tātira mururo e tātou whaatupura i tāna rurura no te whia a pino maohi nui, to te moana hiwai, to te ara, i te tumu parau, te atomi, te mai tua tau, e te tauiwira te huiri o te rewa, ta tātou atu ai o mai roto i te hewia. Ari ai papara no atu e te roto te mau tamar i te tau whawhaera hapira, wa iritihia te uputa no te whare hapira tuarua no te teimo whaanandat era, whanohia mai no te mau tamar i, hanere piahi o te tapohia. Tarano te iritiri ai te iwi ana tātou e pōrua tātou ira romata e toru hora, toru minuti te e te tei o wāti haruhia mai e te pupua tim ope te arat e hia e George Kronstedt no te e tua amata mua no te tataura Hawaii ki nui wā ua tupai atua o ia i te tei o wāti maunohi ana e te pupua Shell toru hora aharumaho e minuti tim teiti wā i te tiara apiti e o Shell i te tiara atoru te mei te puahura merito mai a aromateri te heo. Voilà OPT qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Team OPT te aitor hei no te etu hoa matamua rua hua hinera i atea, maha ahuru mahitu kilometera. Toru hora, toru minuti, wā tupai oia i te tei o wāti mohiana i Shell wā, no te matahiti piti tautini ahurura, toru hora, ahuru maho e minuti. I o muar ara, i te matarat ai hoa i te awa moano hua hine, toru awei ano te whea hoe. Whaatano i opoa, hoe awhoronoa, aurera paingua i taa i te pāpato e rau. Hoe awhoroti anua o te awei ai e mai te hea i timo pete e i tua i ni ei te mou are wā whaite te ke mou aito i torato arawhi. On a tracé une ligne tout droite. Après, on a juste navigué et joué avec les vagues. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Voilà, on a fait ce qu'on sait mieux le faire, le surf, et on a juste enjoy et ça marche pour nous aujourd'hui. Tiar apiti teiti toru hora mhaminuti, teiti o te piri noi te pupua temo pete, i te matarat ai hoa i te awa moano huahine, wā vainua te pupua kai tarau whau, i ei te tiar apiti, e tāru atu i toa hurinhi i raiatea. Ono oro te arapiti no te ti ate aro ya timo pete eta hapopo ya rato eta trano maruru me te tatua horo me te aturu e taho i roto amato e ono. Area no Shell ati ar atoru toru hora pa minuti e avei a e roa o tāna i rave atu te matarat ai hewa i te awa oai huahine wā tapapai a taa ini atu i te paapato e rau. Whahai maru no atu ai te mo are no te piri atu i te awa rua i atea. E tano atu ai ha papu e wā whaapiro hia i te whea hoe a Shell no te ietuhu a matamua roa. Me whaapiro e na tamatu tatawhaini ni rawhia api. Te hapi rau na mina hea i hari aro i te ara teitei. Aro no taria. Whaite no me tatara hoe no e ano chari trawhaitu. Ai tira hope ana nei rutu ahau. Tere ana nei rutu tapaera e tō tira i bora. Te ar amha te pupua o te te āharma i te pupu no porpora i toe mamu te ar apai. Ananhei no te piti o te tuhua, e hoe a roto noa, e hoe mai rai atea, hoe te atu i taa, piti ahuru mau no kilometera i te atea. Tara tāno atu te iehuer ar hei huahine e atea, ua whaanhoa atu ahia te tataura ahoe, a te mau vahine e te pupu no ihilani, te haruma i te tiara matamua hoe hora, aruma ho e minuti, tāna ia tei o wāti ap ehia i morino mai te hoe pupu e no te whenua vehi, hoer a umeume atu a te ie, hoer au te ap erohi atu i tomato na papa e au ia hoi, o Jessica Duse tanu atu i a Desire te wao.
Et on a déjà l'équipage de Ihilani emmené par Emiti Maoni. I te omoar ai hoa ua tupu te umeumer ai rotopu i te pupu no Ihilani e te pupu vehi, te imanu iei te matei team eiri enei. Pa ina te matei i te awa puei te are itua, te wha ohie ia te whaera e tēru atu i te awa rua. No atu te puei o te hini hoe no vehi, ua tapia o Ihilani te tiar a matamua, tēru atu i te reni tapera. Bravo les filles, bravo les couilles. Te iera, i roto i te orue, wata iar i mātou. Waha e mei maru noa mei rātou, e mea tā o te are. Wa tāmata mātou i te tur e i te pēho pēa. Te iera, raro mai te minuti rātou i muri noa mai. Hoer a fof arua ananahi, tāpea paari. I roto i te tuhoa a te mautauria, Team RTT, EDT, e o Big Island tei arona i ni ana hurumapai kilometera teatea, i roto na kilometera hopia i tua ua tapapa te whea hoe no RTT i te mau are no te whahe, tei tur eia i te ie pupu i muaroa, RTT tei te tiar a matamua. Wa tupu mai te tamato hoera, mea whahe noa te upa nei. I te omuar ara i te tuha o te awa, mea piripiri roa mātou ia o PT, ua maeri mātou, e o EDT ātua. Top départ pour donc les vétérans, ça y est. Aita te ohipa i ohie noa no te mau matuatua ono ahuru matheiti no pir eva, te papura ua manuia te hoera. Ere me ohi, o ni tomato fai tomateiti ere toha me ohi. O ino me hoa mato toera na muri para ui para junior e tana tu para ohina. Ai ta me fahi ero, ere me ohi e. Ahuruma pa kilometra, me poto roi ia whauhia. Me poto, me tere to ara, ere me ohi e. Ata tu e bro, haji to hai anan he no te hoera tatatu. Anan hei te wharevar ano te piti o te tuha, hoer a mei uturua hereti atu i taha, piti ahuruma piti kilometra teitia inei i te mau maona. Anan hei te piti o te tua mai te whahiti i ahora e tomato pap Jessica Duse, hoi a viti te i Naruto, mai ia te hoit atu i taha, e mei te matohi te mamateiti atua i patioin e te taua no maina nui, te reni tapaera, horo ahia te wharevar i te horap au e te awhai te pupui, hoi e hapururu ti a whahuhia, in e tatato awhatatea ta Tino TV, no reira maruru mai te mau e tono Tino TV, te tono rohi atu i raro matei, no te i hoer ar hei hawa ki nui wā, tatato ia e whai tauto mai te nei rato, no anan hei. Mai raro matai, hui mei tatou i morea in hei reira to te tātira mororoa e tatou whanhora i tāna rurura niu hia in e te parauno te ato me e te mai tuatau e a ohipa te ienorto mai te tāretia protitani maohi in ha hau i te pē harumatai ti teiene te whariro ahia te moana o hiva e iwa hei tamatamatar a atomi na te mau haurar hei atua mai te whenua whrani mari te Bretane e te veiatura matai hore e o Lord Philibert te tapaparo atu i morea. Redéployer en tout cas la puissance de la France à travers l'atome militaire. Te tuatua o te atomi, te ite ei van au mana te tei arui. Tēnu atu i te mai tua tau mai to mai te i atomi, o rat o hiera hina moe ura Morgan Cross. Ta te iwhia a pif ar oi ora i te toru au tarato mahana o hipara. Wharereid a, whaanhohi e moruru ai tātou. Ia riro hoa ia te ierurur a e rawi atoa no te papar ai te teimo tāpura ohipa. O ia riro te parau e ohipa, tā mātou i whainini eo nei, mai atoru mateti te e nei, o ai te tāua me tā ui whahiti, te aano no atura. No tra me o haamatahi ana, e tō tātou mometua, i te ama e mātou i te enahana. O ia e te whauwhao te ui. Arauti hia e fuata varea sinti anu pati ti whaertu i te tomite no te mau ar o te au nei. Nartu i te reo teiti, te reo Frane, te reo Bretane te matutura. Te e whea api, te amui mai, e ere noa no maa ohi nui nei. No te moana nui a hiva haerero ai Frane, tapone, mari te o Bretane. Parere a whauwha no te mea e wharere atu ahia te teimonuna, te tui atu ai te iene, te ie mai o te vivi atomi, te ie mo ohipa, te whaatupuhia e tō rato whenua, e te atu ahia ia, te e ere oi ana te rutu i te tautora. Atomi, arur a mauru i ana e tāritia protitani maahoi, amatahia mai te mometua, te ie mahana, te ie whea api,
e tūtai atu anei, ia I te hia te parautia, e te parau mau. Whai no tātou in e te parau no te atomi I te mahana ua nomino api hia o tita ua peu e hap o I te mau tuata papar ano te atomi te araho I te ie I amu hia mai nei Yolande Vernodon hau I te aumatahiti I te ie nei. Tau iroa tā tātou tumu parawit, me I meeri anei a tātou, warawe hia te teiti turuturu I roto I te mau teie tēno te whenua nei, ei hoa te parau no te tēpura, e te I opuara, tēpura I te mau rawe e hupa no te I mateiti imuri nei, wa uhanere teie te pahono I te turuturu rawe hia e te sefi, e te rei no teiti nei, e te teipa no te whenua popora, te papu te vera te ho e fifi, ai ta te tātai anatai, te ie mau ti ara uhipa, no te whatere au te whenua titau hie whanhoi, te moha api pira, ia whano, tātou, mo tamari I te uhipa, te teia toa whiwhi e ita, te maurawe uhipa I whaia moro, I tō rātou toru a uhipa, wharamai tātou I te man o te whaatereheu te aure te parau te uhipa, wanina korolas, wiwihia e samteina ore. Tapot o te ie te hin arura tātou e whatu ati I te mo I tātou mawani rā e te mo hia ai a te atai te tātou hipa I roto I tātou nei whenua. Ki tohi ai rawe amu I to hipa e te puhia me hoa to tātou mo rawe hipa whea ai ta tātou hipa e te imira I trawea no te whaor ai a rato I te mate te o to hipa. Te te parau nā tātou te roto te mautamari I te pue tau whawhaer a hapi ano te oeroa ai piti hepe tō mata moro, ari ai paparaua iriti hia te whare hapi a tuarua, no te whaari I te mautamari I te roar a no te I hepe tō maua rau, te mau whaan ana tair au te whainini hia mai, e ua hau I te hanere piahi o te tapa o atu I rātou, moe hau Timiona, e o lo Filibe te wharere atu I rātou. E whanhaura te reira no te huti whaahau mai te motamari I te wharehapi I nei, nā rutu te te mōrap I a e atu, te matarohi e rātou I te rawe te momhana atu e te wharehapi I a. Te ti aturi arhei o te I mo orome tuaha api, ia ore te mo piahi ia whaaru e te api I a, e ia te aturi whaahau rātou I a rātou iho, e ia manu ia mai rātou. Te whai te tohi ara, te tāmau noar ai te mo piahi roto I te parau te hapi I a, e nā rutu I te mo tuaha ohipara, no te mea e o wei te tāta te ore e tāmau mei te tei ohipa, mauti hei, nā roto I te rawe roar ai te ohipa tāna e. E te mea mei te eiro atu, te ohipa tāna e rawe, e maramarama mei te e. Ia maramarama e te piahi, ohi e roa I te tāmau. E rawe rau peho api I ai whaan ana tair au te whaanhohia mai. Rawe a te reira no te apau tūtū whaahau I tina tira e vei reiro te pui te mo piahi e te mo orometua. No te apari whaahau I te mo tamari I te pēane o te wheruri a, te whaanhor ai ta rātou ohipaha api ai te vaiatura. Ia wha I te atu o mai rātou I tō rātou arawehi, e ia I te atu o rātou I te reira. Rawe a hoi, ia matara mai te mo piahi. Te weane, te parono te tairi ai te mo uparau, te wea toara te perewhanu, te pēni ane ai te ofai, te ori. Hapi atu ai te mau piahi nahi e tunu I te mau maa. E te tuir ai te mau hei, orera nā roto I te mau ohipa o te natura. Te mau pupuane, e rawe rau atua. Oia mau, I moi te moha api ai te mo wha ana tair ai whaanhohia mai, te I te hia ratu o uarahei o te I mau tamari I. Te mau pra tunur am a, tra pra hapir a hauti, no te rira. Te ua nei o, te anana tēnei rea o I tūru mea hapir ai rawe hia nei? E, hautir a, te mau ohipa, te mau... Oro no oi, te anana E, me oro. Hau atua, e whaatupu te wharehapi I tuarua no papara I tāna o amatari I te I ahuru maiva, no te I maramano novema nei. Whainua tātou I te mata ina in hā mai te mhate atu I te hitu no novema e tupu ai te whanhor a tauri e move I te ira puto o Aoteara. He parauhia te ia whanhor a whainine hia mai no te whia api. Ti tau manihini a te whia api e te mau mama ap e nuwali se futuna. Tā mei rato I napo nei, whar ihia rato I te ia pui nei e te whatere au te uire. I roto pui rato, Davidson Bennett. I veira o, te veira o te omore. Te veira au te pahu a mau I pu whenua.
Nā te taireo te orero I whar I te ene mō manihini in ei te tauara o Māu. Whar I a hanahana nā roto atoho I te mō ori e te tai o te mō pau e te toere. Whai te aia I te peutu mō te whenua nei e tōna mō whauwha. Wahin aro mātou e whari toa tō tātou mō tai no roto I te moana patitiwha. Uhare mātou e wharere I a rātou, e hin aro ane rātou e wharere I tā tātou mō taurea. Wopahano mai rātou, e te ie mahana o I te mei tātou ti une rātou, nen he parahuia e te raheira a teira rātou I tā mei I tō tātou whenua. E te mea tamatu I tērā I roto tō rātou ni mata, o ia hui te oawara ai e te tupura I tēne wharira I weira o nei, I tērā puto o tērā. Piri I te toru ahuru rātou no futuna mai. Whia api e te mo mama ap e a rātou, horohoru te a au I te whari a te ap o a oire, no tērā puto o tērā. E whamaloa tu mātou ni futunala ki tali le iau mātou e le komune le ni o Taiapu, e mea ko mea o e tolu, o tua hotu, vairao, e te ahupo, malo le alofa. Ua whai te ato mai oia I tō rātou peutumu, mau ori mau himeneno te a maruru aia, ano te whari aia I rātou. Malo le mauri, whamaloa tu ki kakai vairao, e moto whiwhia le kakumai, whiwhia I whelawei, o whetongi o pasinga maka. Timotoa manaki ke tō whelawei I le tauhea mō malo. E riro rāti e mau tau e te tāpiri atu I tō tātou whia api, ai taui a tupu I te ho e a, no te ie ia whanhor a tau e a mō piti tau tini piti hor māpai, e whamai nei. Oi a tatu I reia te ano te whaiti mei te parau te umata, Norberta e tēno atu I a Wairau, mau wahine te iau te whaoti, e ta hoe I tō rātou puai no te aro I tō rātou mai mariri ATT, nā rātou ane te whainene mei te ai rātou, e tō rātou tino e te morare, turua hia rātou e Morgan Homai, e purotu ti te heiti, piti tau tini piti aru māpai, inha tōna metu o wahine o te iroi at o hia I te ie ati, tumparo a te I hapo he mei Jessica Duse. E taimeitia ihia te ie, pine rātou I te wharerei no te eitaui prau in eito rātou orara, in ei hoara I te mariri ATT e wharuruhia e te ie mo metua vhine, wariro te ie wharerei a e māpur a hono rātou. No atu te mau ata e I taim oehia te mau tawhiwhir ai ora hia mai, no Norberta FRI no te aror a I te IMA. E tawo e praue waf anine wau, wa wherurira na hiap e haapu I te wherurira ia meit e noa te morare, wa tapu hia wau I te ap e te nuare I te IMHana, waf ar I wau I te mautauir ei to utino. Te prau nei wau e mea reia te hipaitia I nei ia ui roto I te ieorara e te aturi nei au in ei te puei o te ora. On la guérison. Wa I te hia te ei o verau I te mataheti piti tawatini piti horumaho era, waf aruru I te mau whiwhi hururau I te pēno te rap out a I te mau pueprau, rohi te tino, te morare at oara. Moi par rapport à I roto I tō eir hei te prau a pipi ap e o ta o I whaaruru wa parare tō ei veirau e amata oe I te mau rap out a e rave oe te ie mohi opuar a. Ter a I te ho e te meu wa te au wa mo e te hiru a. Au e ta utane nana I wiwi apo mei te moha a marmarmar a. Et tout... Wariro Megan Homai e tō turupapu no tōna metua vhine, wa ap e turu aro atoa iaf ar I tōna mama I te raver a e au I roto I tōna ei. On se voit souvent, que ce soit pour les petits déjeuners. Pine matou I te wharerei no te tama a, te mei no te ei taui tō matou huru, horoa te mo pro api, whaitui tō te tei e te tei, te whaati atu ane iau, te iorahia mei tō umetua vhene e au nei I roto I te im ei. On a la même maladie que maman. E te oinene te aturiwe te mutamari tau, me e whae a te arato. E tenene, ona no tau me te aturiro. No po e wasan, te namomea, to te, to atari te tapurara au. Ona nan me I te me marman mapai on. Tau I te wherurira a wha nuatu te mei, wariro te ie mau te mei e rawi a no te tū I te mau whiwhi e te mei I te hiti no te hoe a te mei, e hi or a no te mau heine e aro nei I te mau mahana atoa.
Trano te whahope i tatato i napo nei i te taua taur amanurewa hei te tata te tapapātu no te whahei e whai tuitu at oi tu tato purotu teiti piti tautini piti ahurumapē ina poko devez e re watu o ia i te whenua wharani no te whainini te mai te ra purotu no wharani e tupu i te ono no titema i muri nei wa hapapu mai o ia e waini ne hoperua o ia no te tira i te ire tatato ia e whai tuitu mai te ira iana. Tara hoperua tatatou no te ieporotono am ate me ti te veari o frani hap ohia mai te rira vemiti erlo e me te pehu ma te tama ara oto ia mai te ta auto tama ara ai whahamanor ai a tatou murino mai te veari o frani e hapuru atu o Tino TV te poroter a Fashion Week iai mohia murino mai tatatou veari o frani kan hoko tou kuraura maroi apai. E haapururu hia te iwea ini a i te tahua natirara a Tino TV.